در وفای عشق تو مشهور خوبانم چشم، شب نشینی کوی سربازان و رندانم چشم. روز و شب خوابم نمی آید به چشم غم پرست، بس که در بیماری هجری تو گریانم چشم. رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد، همچنان در آتش مهر تو سوزانم چشم. در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست، این دل زاری نزاری اشک و بارانم چشم. در شب هجران مرا پروانه وصل فرست، ورنه از درد جهان را سوزانم چشم. آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت، آتش دل کی با آب دیده بنشانم چشم. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед, пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳ андозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда, дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 02 90 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.